Šalom, hem dobrodošlo hinjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza sa značini volino Izrael. Na dinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kova nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Our focus should always be on Messiah. Amaro fokus uvek vajani to vel obro Mesija. Ali da bi šajte razumi nao delo je Mesijasoro i sjek paradigma, a jeko to stvarje su siklijam, recimo ti Tora, a da vaj da oprvo otkupitelji hinele o Mojsije. O Mojsije šajnete ovel sarijek vrsta Mesije kovaj nele pomazime oto develte i kalije narodo oto robstvo to Egipat i telegarlen ani nevi phuv. Isto džahar o istinitom Mesija, o konačno otkupitelji, ovi kalameno to robstvo, to greh, o ilegaramen ani nevi phuv, ano tan kaj o carstvo je devlesro. Biblijski kedikaja šajte si kljova but o to Mesija, a davaj Ješua sro životi lesro delohem lesri svrha kad proučinaja Mojsija. I da kanaka di kako kava proučavanje jevreenđe olil o trito šero leti Biblija i dik manc jevreenđe olil trito šero. Diken sophenela olafije de vlesro ko prvo stih. A da lese sveta praljalen. Dikakava termin sveta praljalen. Sveta, a da povezi me opri svrha de vlesri. Kad penela sveta praljalen penela setinen tumen i si pozivu protumaro životi, i da vana vajanite iznenadini tumen. A da lese sveta praljalen tumen kola i si tumen udeo ano nebesko poziv. Pisini negde kod va poziv, a da va poziv, i a meni sijamen jek nebesko poziv su. A dva vičinamen to va povezi me u procarstvo. Bud puti dikaja o Mesijeva čerio to carstvo, a o penela nebosoro carstvo. A kateket pisini vačeri, a da lese i radinipe o toko vas očerđao Mesija, lesi vernost, lesoro delo ko krsto, amen postani naja sveta pralja. Amen hinjam spasi me, otkupi me, amen hinjam manuša kola priminđam i blagodate de vlesiri, i da lese hinjam prenesi me oto sluge za ko greh, sko sluge de vlese hem lesri svrha, hem lesri volja, amen džej važno. Je da lese sveta praljalen, tu men kolaj si tu men udeo ano nebesko poziv. Diken tu men upro apostoli. Hem prvosvešteniko otije amari vera upro Isus. A nijakja knjiga o lile jevrejenđe, dikaja but više nego avrete, kod te vičimeo Mesija sar prvosvešteniko. Jako važno, te je ovelamen prvosvešteniko. Okova kova čuvela koredo amaro problemo to greh, a da vačer džao prvosvešteniko, ali amenka sikljova te da amaro prvosvešteniko jedinstveno je rovna ne oti linija Earonese, ovio to aver pleme na ne oto Levitija, nego oto ševet Juda, to jest oto pleme oto Juda, i tej si bitno nešto kad i kahari kasnije. I sjemena kava nebesko poziv, i vajanite dikamen upro apostoli, i vajanite dikamen upro prvosvešteniko o Mesija Ješua. Ov hinele verno, a nosa očer ede vlesoro. Penela kate sarsohemo Mojsije. I akatei sija dva linka veza između o Mojsije hem o Mesije.
jer akatej si nešto soj slično korolende, a dvajo delo, a savo delo otkupljenja. I namangao te džav butan glal, ali o otkupljenje buti povezime sa obožavanje, slavljenje. Ked o Mojsije dželokoro faraoni penđa o delbić halđama sa poruka, tu njan vičime te bičale me narodo, na mek me narodo, nego bičal me narodo, te bišaj to velen festival, to jest prazniko, te bišaj te obožavinene devle, ani divljina. Ked prevedinaja dava olil i sija te otkupljenje hem obožavanje, a dva i povezime i dva kadi kahari kasnije. Penela saro Mojsije so hinele verno, ano sao čer devlesoro. Penela pobari slava katej si, oko lestarsova čerđuvan gleder, o Mojsije i kalđajmano šeno to Egipat, ani aver, phuvo Izrael. I adava o Isus navin završin dža, ali o Mojsije hinele sarijek Mesija, fizičko otkupljenje, da li sole i duhovno primjene i sole, ali kva i fizičko. O Mesija pobari slava, pobaro čast sose, a da lese so lesor otkupljenje i sole duhovno primjena prvenstveno, jer promeninamen otokava sveto ano carstvo, a manušauto carstvo je devlesoro, je da lesa kale i si pobari slava nego Mojsija. Jer penela bari čast nego Mojsije sar so hemograditelji zaslužini pobari čast oto čer sa vojzgradin dža. Jer oko vas očerđao čer na ne tebe šelano leste, nego za očer zbog oko vakova živini, Andre, je da leste ova čeri pobaro znače i sole. Jer svako čer do, nekastar, ali odevel izgradin dža saso postojini. Odevel izgradini saso postojini i oko vaso avelamđe ki godi daj ov graditelj oto čer, oto amaro večnost i kajka provedinale. Jer često ano hrišćanstvo i si jek stvar okovava čeraja oto nebo iznad okovale stari Biblije so penela. Meva čer džuma da le stari angle. I si jek manuška svoli navašu kar učitelj i penela i vičini pe o nebo mlo večno dom. O nebo na neto večno dom. Svoji Biblija penela. Penela o prvo nebo hem i prvo pupka iščezninen, kao vel nevo, nebo hem ne vipu, naka amen provedina večnost. A dari, jer kanaked merela manuš, i kjolo to telo i džala, to vel prisutno je devle. O pripremi mele se to veliko nebo, ali dva i privremeno. Jel amen kova ano nevo Jerusalim. I ano pismo devlesro arakaja, daj o nebo privremeno, da od develman gelate čuvel naznaka ano carstvo je devlesr. A da lese svako čer kova izgradi me nekastar, ali od devel izgradin dža sao stvari so postojinena, a o Mojsije hinele verno i celo lesoro čer sar sluga. Eka te i važno. O Mojsije hinele sluga, ovinele verno, ali na hinele nasledniko. Ovna ne davaj prečinđamo to o to nasledniko kova povezime soste, povezime o to autoritet. Mojsijana hinole autoritet, ov samo hinele sluga. Ov čerđao stvarijao kolendar sa vešunđao to del. I o Mojsije ispravno čerđa. Ali nekad i na čerđa ispravno ked kuđati kjolo pani, penđa menka datumen pani, umjesto te penelo de velika deltumen. I ovi nele za meni mesar sluga, ali o Mesije. Ovna ne samo sluga so penelo olafi. Ovi vrednoti pobari slava, a da lese so ova davakova kačerel sa. O Mojsije hinele samo vođa. Ov hinele saru kova u pravini i kal džajma nošeno to Egipat, ani pustinja, ali ko krao ađi i obećano zemlja, ali
Zbog leso greh o Jošua završin džadi abuti. O Mesija sa završini, sa izgradini i penela o Mojsije hinele verno anosaj da vlesro čer sar sluga sar te šaj svedočini o to stvarija sa ve tek kao ven mothovde. Amen ka večer ada lestar, to jest o to carstvo. I poviše ada lestar, jer o Mesija sar čavo ede vlesre čerestar. Ovna hinele sluga nego čavo, ali o čavoj nasledniko i sole autoritet, iaka te je o šukar vesti. Amen so penela je kavaj bušukar, ano je kvaš o šovto. Stig penela, a amen hinjam lesaro čer. A kate kanapen džamđe, da adava kova vredno više slava im čast, dvaj kova čer džao čer, a koji njam amen? Amen njam leseno čer, amen njam deo o to lesro otkupljenje kova radini, amen džano životi, je da lese sikljovaja, da amen hinjam lesoro delo, ov amen izgradini, je kate penela lafikova kate koristini i ispravno način te razuminipe hebrejski mikevan značini sar izlaz, to je sar rezultat a da lestar o to delo je mesijasro amenđeno životi, a da vaj da kova pouzdanje hem nada savaja hvali najamen. I amen ko velamena dva hvali namen sa dva pouzdanje hem adija nada sose ili čeramen čvrsto. Penela adalese sar so osveto duho penela. A kanairi namen ko nešto so par nedeljan gle proučin džam, a da vaj da i sije klafi ko vaj povezi me kate ko jevrejenđe kolil, a da vaj avdije na tejsa na erati nego avdije. A kate dva kao vel poviše naznačime je da lesete di kao tekst. Ano je tato stih. A da lese saro sveto duho penela avdive, kad šunena lesro glaso, ma oven pandlevi lesere, sar sohinele tumare prada da, kad pobunin dep. Tu ili kačere jeko to duj stvarija, ko istina ket kašune, ko otkrivenje da vlesro. Ili kašune i kove poslušno, ili kašune i kaove buntovno. Na ne ništa maškaral, ili ka buntovno, ka ove i ka ove buntovnikom glode velkokrao, ili ka šune i kove poslušno, i kao ove tretiri mesar člano lesere čerest. Na ne aver opcija hem aver mogućnost ili njam buntovniko ili njam člano lesere čeresoro. A da vas saza visini so čereja sa leseri objava, a ključno lafije akatej avdive. Kad avdije odevelva čerići, avdijeva je ta ne odluka tove poslušno. Ako te dva počini sa verom i vera na ne performans, na ne nešto ko te samo čereja nešto nego ispovedi nea, me veruj nava, me prihvati nava, a kapenavče nešto. I vera kedi istinsko, kedi stvarno ka proizvodini poslušnost, najnjama men sa poslušnost pa si me nego kroz i vera, ali i vera i sola sila, te transformišina me i te čerela men poslušna čave. Pene pa nađnav sartovao poslušno, pa dža ne, sosiklijam, a meni njam lesoro delo, ov a da vakova ka čerela maro životi i ka irina men ka čerela men to vas zrela jer volina men. A kaso devel volini len disciplinu ini, ovka čerel kroz lesir i vernost i kad i kad lestar prečinaja za neko minuća, penela, je tato stih, a da lese saro sveto duho penela avdive, kad šunena lesero glaso, mao ven pandlevi lesere, sar sohinele tumare prada da kad pobunin depe, ano diveo to iskušenje, ani pustinja. Saranda berš tumare prada da di klem ledelja, a palem izazivin dema. So starka te vačeri. Odeveli verno. Odevel kao vel istina pelela fese
i ovka objavini pli istina je narodosi. Sophenela i Tora. I ekate amena njam spasime oti Tora. Nigde ko lafi de vlesna penela da odevel koristini i Tora sar instrument spasenja, ali ani Tora i si mudrost. I Tora i sola istina. I Tora si kaj soj pravedno, soj nepravedno. I kad vačeraja oti Tora so odevel vačerđa, Mojsiesate si kaj narodo. O Mojsije penela oko odevel so penđale sevdi je čuavan glatomende blagosloven prokletstvo i je dva dokažinje devle. Recimo i sima dva zapovesti me penava nako te čerao dva zapovest kao baci navle, ka pogreši nav, ka prestupka čerao sode sinipe, pa me ka dokaži navede vle, jer o prokletstvo ko velko drom. A ako me pokorin džuma, meka pokaži navede vle, jer o blagoslov ka vel, je da lese kroz ovremeani pustinjom, anu šate stirin džedevle. Neko bi penela iskušin džedevle, na, odevel na štitovel iskušime, on te stirin džole, probin džole, manglete iskusinen, koja dva devel savojov, a so odevel penela, on izazivin de te pokaži nav mli vernost. Da me šajtova veruje me i mlo lafi šajto veruje me. Tu ako čere prestup, kazna vela. Poslušno je nja nagrada vela. A da lestar vačeri, papa na jekvar. Izazivin deman, ani pustinja. Ko tumareda da, prada da i dikle mledelja saranda berš. I je dala saranda i svrha za tranziciju. Jelo de veldin džalen saranda berš te pokaži nempe vern. Svako put kad i nele poslušne i ne nagradi me, kad i ne neposlušna kazni me i ne. Saranda berš. I, nažalost, a dija generacija, celo dija grupa su i klistili u to Egipat na prihvatin džole. Šun džele se oglaso, ali nastavin džeto ven. Buntovnici i Saremule i kad i kad vahari kasnije Saremuleni pustinja. Sosed vahinele pa diko dešto stih. A da lese holjan džum opri adija generacija. Holjan džum hinjumle holja me opri dija generacija. I penđum uvek lengerevi leci dena pe mandar. Hemna penđarena mledroma. A kad te buti važnost tih kava, bud značajno. Penela nađanen mledroma. So vela čeko kad vačeraja da lestar. Kad vačeraja to dava lafi drom. Me misli nava oko lestar so vačerje ani dujto Mojsijeva ano triano trito šero. Šaj ano tlokova razmišljanje, a da ovako lestari so pisine, ano Jovan dešu štarto šero, mehi njum odrom očači pehem ođivdipe, o vije dava drom, ali ko purano savez, o zavet, ano temelj za kodrom nalazini pe, ano dujto Mojsijeva triantu trito šero. Ano dešu dujtu hem dešu trito stih i situ razgovor maškaro del hem maškaro Mojsije, a o Mojsije zbuni me. Ov zbuni me jer ov džanel soj lesro zadatak, te i kalije manušenta nelena ni puv, a ov džanelo to Mesija, je da lese penela. Devla mena razuminava, pen džanma je te i kalava kle narodo, kijak ja puv, ali nana arakjum milosano tleča, ali nam oto džanma je okole kaska bičale, pa kas ovrodela? Ovrodela tad Mesija, sose, a da lese so o Mojsije veruin dža, da kad o narodu kađerdinjani puv da počinio carstvo i ovdžanel da vajn to vel caro. Ovio prvo otkupitelj ovrodela je Mesija, odujte otkupitelji i ovdžanel da dava na ne ovkovaka uspostavinio carstvo, nego Mesija Ješua, ovna džanđale palo anavali džanđale da vela, ovdžanđada o Mesija i kraljo, i oko vaj su interesantno da vaj da ova čeri sose nam od hoveama i okole kaska bičale, jer ako rakju milostano tleja čaj, kašajti di kedovano, ani dujto Mojsijeva, ano triano trito šero,
Penela tu obečinđan da kao stavinet lo carstvo kroz o Mesija. A meni njam spremna te džerdinani puv kaju Mesija. Ali so openela, pokažin ma je tlo drom. I onda o teolozi i o judeizam razuminena da dvara dini proto Mesija, jer i sija te povezime o to lafi drom hem Mesija. I kada manuša, te iri namen ko amaro tekst, kada manuša, a džahar ponašinena pe, ano greh, ano prestup, on na džanen mledroma penela lesrolafi. Kas na džanen, pa na džanene Mesija, ko isto dava načinu manuša kola hinele, ani divljina on deluinđe saj savkovilo, okola kola nasledinena zbog Mesija on koven adla kola naka džardinenka iskusinen lesori holi, jer o dešudujto stig penela, odešujekto ani holi tegani haljum sovli, nikad naka džardinena nomlo tano to odmor, a katej si i poveznica, maškaro koncept odmor hem carstvo, a i paralela, već pričinđamo latar, postojini paradigma o to džerdiba, ano obećano puv Izraela, hem obećanje te džerdini pe ano carstvo. Penela konađanem lo drom, konađanem le Mesija, nikad naka džerdine komlo odmor, dva obećanje i je dava džahar. Penela komenjum devel, a ovi devel, onda adavako vele džahar. Onka preminen lesiri holi, ali kolile jevrenđići ti najakava, novi zavet, a soja mendesi kavdoka te jek veoma prosto poruka, ako nađane devleso drom, to znači neko na penđareje Mesija. A men počinđama kija knjiga te proučina i duj stvarije morate razumina dvaj kojo Mesija em sočerđa. So se morate dženadla stvarije, pa da bi šajte reaguinaki vera, te bi preminale, te bi šajte veruinale, te bi šajte čera lesro a navto vel penđardo, te bi šaj obožavinale, te bi šajte ova verno narodo na buntovno narod. A kalestar celo kava tekstra dinipe i kateko kava stihija vačeri i penela. On na džanen mledroma i penela me haljum sovli, da ka iskusinen li holi i nikad naka džardinen majno odmor dešudujto stih. Odešudujto počini sa jek nevo odeljak anoakava poglavlje, anoakava šero, jer akatej považno tedi kakava nevo i te radi našu kara kalea, ali kad će rada va ver kurko, jer akate ponovini, to jest vačerio, to je nevo obećanje kova ispunini pe najsenka sostar sikav dokate, nego soje da vas ocidela i senka. A kastar vačeri, o to Mesija saro caro, o to carstvo. Iako na penđare je Mesija, naka džerdine ano dava carstvo. I je dalese dik so penela, dik odešuduj to stih. Penela praljalen, pazinen. So se važno dava, pazinen, jer dava isto izraza, dava isto lafi koristime o to Mesija ano evanđelja. Ov koristimle tebi motojo to zadnja dive. Penela pazinen, ne samo penela, aver prevod, oven svesna ili oven proročki svesna, te razlikuj nen sode sini pe kokva sveto, te pišaj pravilno te odgovori nenano vreme ko te živi nena, a men vići me i njam te razlikuj na o vreme, a men vići me i njam te razumi na sode sini pe ano vreme ko te živi naje, te bi pravilno reaguj naja, jer sao devel so čerela otkrivini prvo ple prorokonenđe so se tebi penenamđe i to velemen razlikovanj, te bi šaj te razumi na so devel čerela, a kava momenti te šaj poslušno te reaguj na i to vama nuša kolaka primina ede vlesoro delo, okova odevel so obezbedinđa, i da se ponovo dikaja odešuduj to stig pazinen praljalen, ova čerije praljenđe, verno nenđe pazinen, te na ovel neka sorovilo tu mendar bišukar. Ili
neverno vilo. A soda va značini bišukarhem neverno, pa čerelamente ci damen to devel. A kad te navačeri o to spasenje, o to iskustvo da izgubim džan to spasenje, a kad te vačeri o to ti zajednica, sođana dani zajednica, koja i klistili o to Egipat, da butmanuša na hinolem vera. Butmanuša kola i klistile o to pogrešna razlogija. On na mangle to ven sluge devlesre, on mangle te džan ki pustinja te obožavinene devle, te priminen lesere instrukcije, te primeninen pomeđe ko život, ali samo mangle u stvari te i kion o to teško robovanje no Egipat, a na mangle te živinene devlese, jer mangle stalno te mudarene Mojsija, a vre vođate čuven kvaki rilnem palalno Egipat. On se ti ne nape i šukar hrana sohinolena no Egipat, misli ne na upro telesnost, na i istina, nego o ti fizičko hrana, o to pomare vođija mislinđe, ali na o to krštenje, ano lo more kotevići mete na ken, a dvaju koncept ne vemanu šatoven, je dvaj problemi. Jer penela ne save šajto ven maškaratu mende kola i klistilan glalte moli nempe, čerde sao stvarja, ali da li istinskoj situ posveti metove devlese i je dvaj obećanje, a kava zadnjo deo o to trito šero radini pe o to upozorenje narodose devlesere to ven sigurna da i solen zajedništvo zavetno devlea, a sojo dokaza da lestar pa okola kolajano zavetno odnos oni solen duh sveti, a od duh sveti ovi pobedniko, ov čuvela ostvarija ano je devleso redo, ov anela oslobođenje hem sila da bi šajte poslušna tova je devlese, ja da lese okola jer i ne napeo to devel, odvi ne napeo to devel, jer i slika koja kad edin diamen, da okola kolaj ani pustinja, on nam anglede vleso poziv. On na hinelen udeo o to nebesko pozivte služenjene te obožavinene devle hinole na ver razlog sose aleo to Egipat i zboga dava razlog on mu leani pustinja i butmanuša veruj nena pogrešno poruka. A primjene Mesija sakoven te problemija rešime te su neispunime na primjene Mesija somangeo oproštenje o to grehje te živi nepravednog hanaka završina, a verkur koka nastavina, a kate kokava značajno deo, o to je jevrejenđe olil, ko te vačeramđe da meni njam narodo o to carstvo i priminaja blagoslovi me nada. And receiving our blessed hope. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podeli nelea verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaja tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene devlese o ti istina, hem lese o ti volja. Veruj naje da koven blagoslovi me i da sa reokola kaseka podelinen takođe ka priminene devlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.